Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Vrijeme je da se pripremimo za zimu. Iako su u mojoj kuhinji ovo posljednje pripreme, jer je ovo jedino što je ostalo nepripremljeno. Naime, u ovom videu pokazujem vam kako da na prirodan i najjednostavniji način ukiselite kupus. Baš onako kako su to radile naše bake, samo sol, voda i dobra volja. Za početak, svaku glavicu kupusa dobro očistite, pažljivo odstranite vanjske listove koji strše ili su oštećeni, jer će vam kada se kupus ukiseli samo smetati i kvariti uredan izgled. Uklanjanjem tih listova postići ćete ljepši i uredniji raspored glavica u kaci ili buretu, a i sam kupus će djelovati čistije i privlačnije. Kada odstranite listove, kupus operite. Zatim pažljivo iskružite korijen svake glavice kupusa. Lagano nožem napravite dublje rupe kao što možete vidjeti na videu. Ja obožavam grickati svježi korijen kupusa dok ga odstranjujem. Hrskav je, blag i pun ukusa. Osim što je ukusan, zdrav je jer sadrži puno vlakana, vitamina C i minerala koji jačaju imunitet i podržavaju zdrave kostiju, posebno kod žena. Zatim, u svaku napravljenu rupu dodajem sol. Važno je da svaku napunite skroz do vrha, bez štednje. Sol će pomoći da kupus brže pusti sok, ravnomjerno se ukiseli i duže ostane svjež bez kvarenja. Ovdje imam oko 18 glavica kupusa, neke su sitnije, neke krupnije, ali bilo mi je dovoljno da napunim bure od 40 litara. Zatim pripremite oko 20 litara vode i u nju dodajte sol koja vam je ostala od punjenja glavica. Meni je ostalo otprilike pola kilograma. Dobro promiješajte da se sol potpuno otopi, jer će ova slana voda prekriti kupus i omogućiti mu da se ravnomjerno ukiseli i očuva bez kvarenja. Zatim slažem kupus u bure. Redajte glavice ravno, pažljivo, tako da rupe koje ste napunile solju budu okrenute prema gore. Na taj način sol iz rupa polako prodire kroz cijelu glavicu, omogućavajući ravnomjerno kiseljenje i bolji ukus. Ako vam se sviđa ovo što gledate, ne zaboravite da lajkujete video, ostavite komentar i podijelite video sa prijateljima. To mi puno znači i pomaže da kanal raste. Također, zapratite kanal ako već niste, kako ne biste propustili nove recepte i savjete. Ovako ukiseljeni kupus možete koristiti na mnogo načina tokom zime. Oločen je kao prilog uz pečenje, u salatama, kao baza za tradicionalnu čorbu ili paprikaš, ali u raznim zimskim varijama. Sarmu da je ne spominjem. Njegov bogat i osvježavajući ukus daje poseban šmek jelima i pomaže da vaša jela budu ukusnija i hranjivija. Sada kupus prelijemo sa prethodno pripremljenom vodom i solju. Veoma je važno da kupus bude potpuno potopljen u ovu vodu, kako ne bi došlo do kvarenja ili buđanja. Pratite da temperatura čuvanja bude odgovarajuća, najbolje oko 10 do 15 stepeni, i redovno provjeravajte da li se na površini nije pojavila pena ili neugodan miris. Na kraju pritisnite kupus kako bi ostao potpuno potopljen.
Ja sam to uradila pomoću ove daske, a na dasku ću staviti čist kamen kao dodatni uteg. Na taj način kupus će biti pod pritiskom, što pomaže Na kraju pritisnite kupus kako bi ostao potpuno potopljen. Ja sam to uradila pomoću daske, a na dasku ću staviti čist kamen kao dodatni uteg. Na taj način kupus će biti pod pritiskom, što pomaže pravilnoj fermentaciji i sprečava da kupus ispliva na površinu. Zatvorite bure dobro i odložite kupus na hladnije mjesto. Idealno na temperaturi oko 10 do 15 stepeni. Budite strpljivi, pravi ukus i kiselost razvijaju se tokom vremena. Obično je kupus spreman za jelo nakon 3 do 4 sedmice, ali najbolje sačekajte 6 do 8 nedjelja. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se video svidio, ne zaboravite da lajkujete, komentarišite i zapratite kanal. Vidimo se uskoro sa novim receptima i savjetima, a do tada uživajte u kuhanju.